Okushemerera abahingi n'abatura abarukwejumbira omu mirimo etari emwe n'emwe bakorekera omu rukiiko rwabona orubiire aha kanisa ya St Luke Butare Church of Uganda omu Kyamuhunga Bushenyi District. Kahinguza ngu board na management bagure ekyoma kya kanyabwenge ningashi management information system aha bwabitoma outreach aha bwokwenda kwetongora aha head office. Chama kanisa kutangana sababu baba ndio basa kula kanuka shanga ya sito baba kujenzera kwangura na sebi kusayo ngaraza zombiriwe ninga sheka kuto yitu ne mbiriwe ningire amagobatu amagobagabire munana kandi bamwe baba baganaho sheka ko yabo keyo ndanike mugabo yabo kandi itwe bamemba twekuzamu sente kanyowe okusomesa abana kandi abana baze kutunguka okulisa sente kandi ente nazo zeyongire. Nyuma yo kushanga aba bakozere enshaji nyingi bashemeizeho n'abakasitoma babo barukubahebera bo ebirebera umwembuzi n'ente emfaraso hamwe n'ebindi basime bakorire bona abagamba abashomesa ecyo bagamba cyakiri saving ni umurengo mwagire kimwakora akabuntu zanyu zarebukake bona bagamba kintu cyo kugura emigabo ekaretera sako yitu yagira amani mingi nishabaka bank sokuz genzerezi kurakurana to respecting amateka tora nabebembezi bitu omateka twayebuza sente tushashure urabaye nebugabo najagasirwa mukurikiro kwinje bwebugabo mwine kure mwati kwatarira mwakore tushemeye kwa bikoze kwa musakweje cyo kubanza mwariga musente mwine kumekenya shwa muzagaraka kana nizo yatwaro yazikozesa entunguka yagenda misho. Urukiiko oru rubiro rw'umwaka gw'12 kwihabatandikaho sakweji mu mwaka gw'2013 Gashakwa Ben Mohozi.